Repubulika ya Perezida Kagame kuri uyu wa kabiri Muraho neza bakunzi barika live today. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane turibanda kuyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komanda wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi, General de Brigade Olivier Gasita yavuye mu mujyi wa Uvira kuwa kabiri mu gitondo, nguko byemezwa na Radio Okapi. Iyi radio itegwa ingunga na ONU ivuga ko amasoko ya gisirikare yayibwiye ko Gasita yavuye muri uyu mujyi ahagana saa 9 z'igicuku, ariko ko nta makuru arambuye yaho yerekeje. BBC yagerageje kuvugana na General Major Sylvestre Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, kuri aya makuru n'ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone. Yashubije ati, ku rwego rwanje ibyo nta makuru mbifiteho, murakoze. Mu mpera z'icumweru gishize uyu yari yemeje ko igisirikare n'ubutegetsi bashigikiye Gasita n'inshingano yahawe Uvira. Amakuru avuga ko umunsi n'ijoro ry'ejo kuwa kane byaranzwe n'ituze ndetse no kongera gutangira kw'imirimo n'ibikorwa mu mujyi buhoro buhoro. Andi makuru turayagezwaho na Eddie Frank. Murakoze cyane mugenzi ku mwanya muduhaye kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu amakuru. Andi makuru, Joseph Kabila mu kwezi kwa Kamena uyu mwaka ubwo yari igoma umujyi ugenzurwa na M23 haciye amasaha 3. Urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa biteganyijwe ko uyu munsi rutangaza icyemezo cyarwo ku rubanza rwa mbere rwarezwemo uwahoze ari perezida w'igihugu cya Kongo Joseph Kabila warezwe ibyaha byo gufatanya n'umutwe wa M23. Mu kwezi gushize ubushinjacyaha bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu, busaba urukiko gutegeka ko imitungo ye ifatirwa nawe agashakishwa agatabwa muri yombi ako kanya. Kabila yashinjwe ibyaha by'ubugambanyi, gufatanya n'umutwe wa M23, gushyigikira iterabwoba n'ibindi. Yaburanishijwe adahari kandi biteganijwe ko atazaboneka no mu gihe cyo kumukatira. Abicishije mu binyamakuru, Kabila aheruka kwamagana urubanza rwe. Yavuze ko ibirego aregwa ari binyoma, bifite imvo ya politike, byacuzwe n'ubutegetsi bugamije gusa guhunga inshingano zabwo. Urukiko nirumuhamya ibyaha uyu munsi rukamukatira, arababaye uwa mbere wabaye perezida w'igihugu cya Kongo ukatiwe n'urukiko nyuma yo kuva mu mirimo ye nk'umukuru w'igihugu. Murakoze cyane.